Bismillahirrahmanirrahim. Darsu 5 darsu jawabon no yewten shurutu salati fi sartiji julde din non joni ko hondum e hondum timmata e hore ma tawata julde nden waddike ma na sartiji bimana sartiji tawaydi din ko di beedi do timma si julde nden sella ko beedi do timma kadi si julde nden waddo ma din tisatun ko di jeenay haray musibbe julbe goto kala e mon hino hani hunjaade di goto kala e mon hino wawi manditade di hino hani di manditade no hani di faltindirde sabu mo sendindiraji safarillaji julde sunnaji julde sartiji julde haray enele o do julde o do nden sella haray ko yobeedu wattande yibe en kontayde ka arabu ha gaynen si aren firenti fino jama on waawadi manditorde fino jama on hunjoradi sartiji julde din awalan al islam wal aql wat tamyiz ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية كديدو جينا الإسلام كونغول جلدو كيف سجولي كو باطل كمير والعقل يجوغا قول حكي سيقوطو هنو فيتي ماهي مسولي ماهي مفادا سجولي كمير والتمييز اسندين ديرغول bobo hun kun timminali duubi sappo si juuli ko mere kono non ina wodani hendagol baraji di mawbe makkun on waraful hadase bantugol tayre sa yehi ka hurgo ala bintinki ha alabi ari a jodiki a salligaki a juuli ko mere o izalatan najasa itugol sobe on sa salligiki ha moddi kono non resaji din hino ka jilbab ma no ka kaftani ma ka wudere ma ka pantalon ma ka kufune ma ka gata ko mere wasaturul awrati e suudugol awra on sonnajo on o juuli fala juɗɗen no yaltiti ma hoƴƴun ndun no yaltiti ma koyɗen no yaltiti ko raɓɓiɗi kon hino yaltiti e makko hara wona yeeso ngon e newe ɗen julde nden ko mere suka on juuli ko yuppo tuuba ko bodi hun o ɓorni o turo o yaha ruku tun bodi hun ko ñoro yara ka ɓaawo tuuba man yuppo ley tawa koruwol makko ngol hino yaltiti hoore boɓi makko ɗin hino yaltiti julde makko nden ko mere ko be awra on suuɗe si on tigi hino mari feere suuɗugol awra on si feere suuɗugol awra ala Allah dali fattakullaha mastata'tu wa dukhulul waqti natugol waqtu on si tawi woni midi yoni tun inni he daren no juuliren fana on kenen nani ma subaka heewi tun inne modi juulen subaka on watten fa ala fana on don kadi nani haray nden julde don ko mere wastaqbalul qibla e feetugol qibla on wonande andudo don dey ko wonande andudo don tanbihu no don no wodi buy ko yewtete don no wodi buy ko landitete don on nodday ka numéro téléphone ji 68 60 5309 63 60 5309 67 60 5309 60 60 5309 email on ka Facebook on wada Elhaji Abdoulaye Kala@yahoo.fr donc wanniyatu e anniyagon ko dido mo juuli tawi o forsa mo juuli tawi ko fi ba feere ala mo juuli tawi ko fi sabu hersa gita yimɓeɓe julde makko nden ko mere ko ɗi sartiji jeenayi waɗata sabu julde nden sellu musidɓe julɓe goto kala e men yo mandi toɗi yo hun jodi haray ɓe firanayi en kadi sartiji ɗin fof gotu gotu a shartul awwal sarti ara noon wiɗen al islam konugol julɗo wadiddu kon ɗum kontol julɗo yagal al kufru ko keferan kako wal kafiru noon kefere no amalu golle makko ɗen dendangal ko ɗe ɗuuɗi o ko financement wingil tiiɗi o marduɗum ko ruttete ɗum e makko ko jonnitete ɗum mo wala o amila hayso o golli ayya amalin kala golle wa dalil noon dalil men e wowlugol ɗum qawluhu ta'ala ma kana hanana lil mushrikin an ya'muru nde ɓe wurnitata nde ɓe renouvérata nde ɓe darnata masajid Allah shahidin heɓe seediti alamsumi donkeji maɓɓe ɗin kamɓe tigi bil kufur ulaika ɓeɗo habitat boni amaluhum wa finnari ka kandiriti hum kamɓe khalidun wa qawlu ta'ala e dala makko nokkugo ma dama ɓe maayi koɓe heferɓe wa gadimna menen kadi men ardoto ila ma amilu faade kala koɓe golli min amali morde golle moƴƴe fa ja'alnahu haba'an mansura athani ɗin mun ɗum e sarteji julde ɗin ka firugol ɗi gotum gotum al aqlu ko jogagol hakkil wadiddu kontor mum almajununu ko feetuɗo walmajununu feetuɗo no marfunu hino ɓanta anhu e gaye makko alqalamu karambol ngol o windantaki ko moƴƴi ko huwi o windantaki ko boni ko huwi allahumma noon
hara wona na bonnitiɗo haqqille mum mana na fimuɗo dorogo ha haqqille mum ɗen boni ma nunni ko nunnetake ma ñaami ko ñametake ma yari ko yaretake haqqille makko ɗin boni haray on ɗon ko kanko bonni haqqille makko ɗen ɓaynon ko kanko bonni haqqille makko ɗen so bonni bonnere o nanguitirta nde oɗo ko ɓantanaɗo karambol bimana fewtuɗo marfun an no ɓantanama galam karambol hatta fiqa ha o dikka o dalil ɗum hadis ko hadis ne laaɗo ɓe mati rufi al galam karambol no ɓantana an salasatin ko ɗum woni fi yimɓe tato annayi mo ɗaniɗo hatta stagaza ha o fina wal majnun e fewtuɗo hatta fiqa ha o dikka wa sagiru e payko hatta mo baliga ha kum helli fe asalis tatabun e sarti julde ɗin attam yiisu ko sendidirgol bimana waɗi wonugol faami piiji ɗin seeɗa legol sendidiri ko boni ko moƴƴi waɗi du kontor mum asigar ko pay ko yagal wa hadduhu kerol pay ko yagal ngal hellaka julde ko fanda 7 sinina ko duuɓi sappo ila ka pay kon kummaji on kon timmini duuɓi sappo o piyatake fi julde nden o forcetake yo yulkono ila ɗon summa yu'maru refti ko yo yamiri bi solati julde nden li qawlihi sallah sallam sabu mako ne laaɗo muru kon yamine abina akon ɓiɓɓe moon ɓen bi solati julde nden li sabin ka duuɓi jeɗɗi wadribuhum piyom ɓe ala e dow julde nden si ɓe salike li ashirin ka duuɓi sappo ɗon forcé yoɓe juulu wa farrigu sendidiron kadi baynam hakkunde maɓɓe filma daji ka walorɗo jiwoy koye duuɓi sappo sukaɓe ɓe duuɓi sappo ɓeɗo duwaka walde chambre goto nafere magdanki wotima ɗum gatal gotal haray ɗum ko yen wattu yiili ɗum ashartu rabi sartinayaɓo rafal hadas ko ɓantugol tayre bimana ko salligol wawa ko woni ɗum alwudu'ul ma'ruf ko salligi anda ɗon wa mujibuhu ko waɗɗinta salligi on alhadas ko tayre nden wa shurutuhu sartiji salligi ɗin asharatun ko ɗi sappo ɗon kadi alislam kongol julɗo wala agol e jogogol hakkil wattamyiz wanniya e ko wiyete kon anniyagol wastihsabu e wondinagol hukumuhu ñawore salliginemi mana legoy heɓugol jogagol gandal muɗum ɓe allah yanuya wonde o anniyota ko ɓatto ha taƴugol salligi on hatta to timma tatimma ha timma taha attaharatu salligi on won ɓita o e taƴugol mujibin waɗɗinayɗi ɗin wastin jawno e laɓɓintinorgol ɓe mana ndiyam awisiji marma laɓɓitorgol kaaƴe ko ɗum woni qablahu ko adi salligi on legoy ko adi salligi on qablahu ko adi salligi on wa tuhuriyatu ma'in sartiɗi mo ko laaɓugol ndiyan ɗan koyo taw ko ɗan laaɓoɗan wona tunuɗan wona luɓuɗan wona saltudo jamunaɗan salte ukkiyemu wona wujjaɗan wona nadiraɗan affaire wa ibahatu e dagagol majjan harana harmuɗan wa isalata ittugol ma yamna o kala ko saloto kala ko sakkoto wusulahu hewtugol ɗan ilal bashari faade ka ɓandu ɗum ko teddungal sonnaɓe waɗay ɓe ariya ka peɗali muɗum ɓen ɗon salligi maɓɓe on sella madama salligi on sella yulde nden kadi sella par ce que ndiyan ɗan wawata haray ɗum mimude feɗango kono noon wujjotoɓe nebbam ma machas ɓeɗo kadi yaha salligo ɓen ɗon kadi ndiyan ɗan ala memude ɓe meminay ɗan ɓandu ndum tun ɗan doga ɗan potto ɗan feƴƴata ko wana noon kadi waɗay ɓe bag ma ɗum mulle hara no ɗiƴƴi tata ndiyan ɗan wata sorde e mum tawata wata yiltidirade ma montor kala ko woni ko aray ɓen ɗon kadi ko wattangol yiili wa isalatu e ittugol ma yamna o kala ko sakkoto wusula o hewtugol ndiyan ɗan ilal basharati faade ka ɓandu wa dukhulu waqtin e natugol waqutu on ala man hadasahu e dow on mo tata tayre mum nden da'imin hino duumi ta kanko sono kala salligi benay sono kala salligi bonay no jeeya sartiyeji yo salligi makko on sellu kanko accugol ha waqutu on naata si o salligo hande kadi ko salligi on bonata ɗon e nder ko juulete kon ɗo yo gayne hara yufa anhu hara himo yaafa ɗum ɗon li fardi hiw ko nande farilla makko amma julde nafila ndek o salligoto nde o faala o yilto o juula nde o faala kadi wa amma furuduhu amma farillaji salligiɗi fa sittatun ɗin ko ɗi jeego hasul waji ko lotugol yeeso ngo
wa minnu no jeeya si wiyama lowtugo yeeso ngo almadmad wal istinshaq wuyɓagol surkindagol andi si ɗum wattaka ɗon joni haray goɗɗo ino addu darade adda argument Allah ko nelaɗo ko maki de koye yeeso ngun tullote donc haray ko ɗum waɗi si ɓe watti ɗum wa gasul yadayni lowtugol juɗɗi ilal mirfaqayni haka cuɓɓuli wa masi e maskugol jami raside nde nangal hoore nde wa minnu no jeeya mum ala dani maskugol noppi ɗin kadi wa gasul rijilayni e lowtugol koyɗen ilal ka'bayni haka kolɓule wa tartibu e rewnidirgol wal muwalatu e jokkidirgol ɗum ɗo hara mi mana ko wiyete kon tongore waɗali retardement waɗali taƴƴodiral waɗali wa dalilu dalilu qawlu taala ya ayuha alladina amanu ida qumtum so immanike ila solat faghsilu lote wujuhakum gecce monɗen wa aydiyakum e juuɗe monɗe ilal marafiq famsahu maskom bi ruusikum ko e moɗon ɗen wa arjulakum loton koyɗe moɗon ɗen e ilal kabayn haka kolɓure wa dalilu tartibu dalilu rewnidirgol ngol jokkidira hadis ko hadis ne lamaki ibuda o fuɗɗore bima bada allahu be konko Allah fuɗɗori wa dalilu muwalati dalilu jokkidirgol ngol fa haythu sahibal lum'a hadis ɗum ko yewtore kan ɗum ko hadis ɗum ko qissa sahibil lum'a jonde wadere ani nabi ko ƴetta e nelaɗo alah sallah sallam annahu no nelaɗo lamma ratuma nde ɓeyuno rajulan gorko salligiɗo gayni fi gadami tawno kante teppere makko lum'atu qadru dirham embere ko feccere dirham ɓe mana waloto tawi ɗum ɗon ɓuuɓali fa amara on say nelaɗo yamiɗum bil i'adati argol fillito salligi on wa wajibuhu waɗɗiɗi muɗum ɗin ko fanda waɗɗiɗin ɗo ko sunnaji ɗi attasmiyatu ko wigol bisimillah ma dicra wondude noon anditugol sontigi anditali o felaka wona waqidu firtaɗi salligiɗi ɗin tamaniyatun koɗi jeetati alkharijo ko kala konko yaltata min sabaylayn immode e laawi ɗin ɗiɗi walkharijo konko yaltata alfashu suuɗum ñiddu ɗum wano mburdi ma ƴiƴam bonɗam ɗum yalta e makko haray on ɗon kadi ɓe mana o renouvela e salligi makko on wa adana allahu min dalika yalla muolo en e o danda en ɗiɗo fo amin ashartul khamisu sarti jowaɓo en sartiji julde ɗin jeenayyi annajashatu ko ittugol soɓe min salatin immorde nokkil tati min albadani ka ɓandu wa sawbe ka conci wal bugate ka nokkure ka on tigi juulata ɗon so itti soɓi en o ɗum ɗo haray o timmini on sharti ɓe mana jowaɓo ɗon o dalil on gawlu taala wa tiyabaka konɗi concima fatahhir laɓɓinɗi a shartu sadi sarti jeega bon saturul awrati ko suudugol awra on ajuma ino fottani e ko alda e yeddodiral aalol ilmi jomiraɓe gande ɓen ala fasadati e dow bonugol e salati julde man salla kala julɗo wuroyanan ko holɗo o harale tawa kanko yakkodiri himo heɓa feere holtingol hoore makko wa haddu awrati rajul keerol awra gorko mina surrati ila rukuba ko ila ka wuddu heɓi ka koppi ley wal amatu amma korɗo kadi kadalika on kadi ko wana noon wal hurratu amma sonnajuɗimo noon kanko kulluha a fof makko awratun ko awra illa waja sona yeeso makko ngo wa dalil on qawluhu taala ya baniya kono yo ɓiɓɓe am ya bani adama kono ɓiɓɓe adama hudu jogite zinatakum cuɗari moɗon ndin inda kulli masjid kala juulede mana kala ka natta juula yo taw harayɗa ɓurni coñcima ɓurɗi labeyde ɗin ko ɗum woni ko décret Allah on faandi ayso koni inda kulli salat e kala juulte a shartu tasiu a sartu sabiu sarti jeeɗiɗa ɓon duhul wakati ko natugol waktu toon wa dalil on mina sunna ko immorde ka sunna hadis jibril ko hadis jibril alayhi salam annawno kanko amma nabiya o almino nelaɗo sallah sallam fi awwali wakatin ka arande waɓut o almi nelaɗo fana wano hella 13h20 o alansara hella wano 16h20 ko wana noon no waɓutuji ɗin fof muɗum o eti o jaɓɓoyɗi law awa wiɗen o almi nelaɗo ko ɗum woni fi awwalil wakati ka arande waɓutu wa fi akhiri e ka sakkitorde mum bi mana fana hella wano 13h alansara hella wano 16h awa ko ɗum geeƴe hella wano 20h o yilti o julnoyimo kadi ka sakkitorum hella wano fana on 15h alansara hella 17h futuro e geeƴe hella wano 23h00 ere ko nante sayum fa gala in e yo ya Muhammad kay Muhammad ay hakkunde leer mo mi julnuma on hankin e hande kuntan wonkun ɗon ya Muhammad assalatu ko ɗum julde nden bayna hadaynil wakatani ko hakkunde ɗi wakatuji ɗiɗi mi julnuma ɗo wa qawluhu taala e dalal anda inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ay koni fira windande ay mafrudan ko nde farlande legoy fil awqati e waqtuji wa dalilul awqati dalil waqtuji ɗin qawluhu taala ko dalal Allah
aqim ñiiɓi ni watti hakkil fewni labini as-salata julde mande li duluki shams fewndo ka dirtugol nange fana alan sara naati ɗon ila gasaqilla ila ka tumbere jemma futuro e geeƴe naati ɗon wa qur'an al-fajr e jangi on ka peere al-fajr subaka on naati ɗon inna qur'an al-fajr ande ko ɗum woni no jangi on ka peere al-fajr kana laatike mashhudan ɗum ko seeditete ɗum malaika ɓe ayneɓe jemma ɓe kaka alan sara arata aynoɓe ñallalngal kaka alan sara woni koɓe hotata haray nde ɓeeɗo fof muɗum waɗoyta kondrandi men e mbimbi men taw moɗon ɓeeɗa kadi kekiɗe men accu moɗon haray ɗum ɗon mbi mana ko ɓeydari ɗum neɗɗo haray wonayo en welsindoy ɗum julde subaka ashartu thamin sarti jeetata ɓon istiqbalul qibla wiɗen ko fewtukol ka qibla wa dalil dalil qawluhu ta'ala kad nara gomɗime yi taqalluba wajhika wayltago yeeso maɗa gon fi samai ila hande falan walliyannaka min fewtinde qibla sana qibla tardaha mo welaɗa o ila hande desa fo walli fewtin wajhaka yeeso maɗa gon chatre al masjidil haram hella juulirde allah teddunde nden wa haytuma kuntum kala ka latorɗon e aduna fa wallu fewtine wujjakum gecce mon e chatre o hella mayru ashartu tasiu sarti jeenaya ɓon wa akhiran e sakkitoro anniyatu ko anniye omo hallu ha place makko onno alqalbu ka kaɓernde wona ko wowlete ka hunduko watta lafzu biha wolugol anniye o allah mi annike ɗum ɗo mi wadde ɗum ɗo mamɗo accude ɗum ɗo bida ɗum ko bidia wa dalil on hadis ko hadis nelaɗo innamal amalu binniyat gollel ɗin fof ko saabu anniyeji ɗi yoɓirte wa annama li kulli murin ma nawa e wonde kadi hino wodani kala neɗɗo konko anniye allah waɗen anniyotoɓe ko moƴƴi ko ɗum woni ko charte ɓe mana attasi on non haray ko ɗum ɗo ko ɗo chartiji julde ɗi lanni jeenayyi darsuka